Dobar dan svima u 18. epizodu Filmopedija podcasta, a ovaj put biramo novoga Bonda. Odnosno, najave su nam stigle tu, sve se više šuška ko bi mogao biti idući Bond, pa smo mi odlučili uzeti nekakvih 5 favorita. Gledali smo po kladionicama. Plus još 5 nekakvih fan favorita koji su u jednom trenutku ili bili slovili za stvarne favorite ili su ih fanovi stvarno jako željeli vidjeti u toj ulozi, a kad pređemo sva ta imena, na kraju ćemo i mi dati nekakve malo manje poznate i malo više poznate glumce koje bi željeli vidjeti u toj ulozi ili za koje mislimo da bi onako mogli biti zanimljivi ako se okušaju u ulozi Bonda. Ja sam Dario, sa mnom su kao inače Matija i Marko i krenut ćemo redoslijedom od, po svemu sudeći, najvećeg favorita. Dakle, ja sam ušao na jednu kladioničarsku stranicu koja je napravila presjek raznih američkih i britanskih kladionica vezano za ovo pitanje. Tko će biti idući Bond? I po njima prvi favorit je Callum Turner. Njega možda ne znate toliko po nekakvim velikim ulogama, možda ga malo bolje znate kao zaručnika Due Lipe, tako da eto odmah jedan plus za njega. U slučaju da on postane Bond, mogao bi preko veze možda nešto jeftinije riješi da Dua Lipa radi iduću temu za Bonda, što ne bi uopće bilo loše, ne bi imao ništa protiv toga. Među poznatim stvarima o kojima je glumio su vjerojatno Masters of the Air kao miniserija. Pojavljivao se u nekakvoj ulozi bio i u Fantastic Beasts. Moram priznati da se ne sjećam njega iz filma, točnije Fantastic Beasts The Secrets of Dumbledore kao Scamander, i tu je još nekoliko uloga koje onako baš ste ga morali uhvatiti, nisu baš prepoznate. Emma, gdje glumi Franka Churchilla iz 2020. The Boys in the Boat, gdje je Joe Rance iz 2023. Ili ako se vratimo desetljeće unazad, Green Room, gdje je Tiger, a to je iz 2015. Ja ću tu stati i pustiti Mati da nam on nešto kaže o Callumu, odnosno vidiš li ti njega kao Bonda? Pa da, mislim, neću naravno odmah odgovoriti na to pitanje, prvo ja moram još svoj neki uvod napraviti. Ali da, mislim, meni je Callum Turner najpoznatiji iz Masters of the Air, makar ga nisam gledal, bio je dosta reklamiran, znam da je tam glumil i gledal sam ga u Eternity ili po našem Vječnost i bil mi onako okej. Ali ja bi zapravo za uvod rekao da mislim da je jako bitno odmah reći da novog Bonda radi Denis Villeneuve i da će on vjerojatno imati znači, najjači glas u krajnjem odabiru. A nekako u njegovim filmovima, koliko god da to bili jaki glumci, i Ryan Gosling i Timothée Chalamet i Amy Adams u Arrivalu i tak dalje, i Jack Gyllenhaal u Prisonersu, na primjer, voli te neke, ajmo reći, ljude koji mogu šutljivije svoju ulogu nekak odraditi. I mislim da je zapravo zbog toga možda i Callum Turner dosta dobar zapravo favorit za novu ulogu, jer mi se stvarno čini da bi mogao dobro pasat u takvom nekom svijetu od Denija. Velim, nisam ga nijan neš sad puno gledal, ne znam sad da mogu reći sad je on najbolji glumac na svijetu, ali mislim da u tom uparivanju Denija i Bonda i njega da bi to moglo dobro proći. Makar ja nekako mislim, to ćemo još govoriti kroz podcast, nekak imam osjećaj da će opet biti nekako iznenađenje kak je bilo i sa Craigom, da neće biti na kraju niko od ovih favorita, ali mislim da od ovih svih imena koje ćemo i dalje nabrajati, da ima razloga zakaj je Callum Turner tu prvi na listi, ne samo zato kaj je Dua Lipa završnica, žena, cura, kaj već, nisam to uopće povezal, ali da, nekak imam osjećaj da bi mogao iznijeti taj film na taj neki, ajmo reći, kako sam rekao, šutljiviji način, da ima taj gravitas i da nije tak neko razvikano ime i neki divljak, ajmo reći, ko glumac, nek da bi mogao to odraditi, kako se spada za Denija. Pa evo, to su neka moja prva mišljenja. Pa ja prije svega spomenuo ovaj film koji si Dario rekao, njegov Green Room, preporuka velika od mene, to je neki bankerski, akcijski film, poseban, jako baš mi se svidio, a sad Callum, ja ga ne vidim, iskreno. Mislim,
svi glumci koji budu danas spomenuli mi da su dobri glumci, to da ne možeš biti za Bonda sad nekakvi odličan glumac, mi da je tu bitni nekakvi šarm, aura, neki izgled i ne vidimo njega baš kod tak nekakvog, kako smo imali ove sve do sad Bondove, mi se on baš ne uklapa u taj kalup, ali ovo isto kad ste rekli, možda boje da neki tak, ajmo reći, nepoznati, da nije sad nekakva zvijezda i ovoga se rekao za Villeneuve da je vjerojatno bil neki tak strong silent type, ja baš htjel da bude neki Bond malo zabavniji, ponovno, kako smo imali prije u 60-ima, 70-ima i 80-ima, ali dobro, evo, od ovih 5, ajmo reći, glavnih favorita mi je Callum tu negdje na sredini. Odmah ću reći, ako želiš zabavnijeg Bonda, općenito, ne ti, Denis Villeneuve nije čovjek za to, tako da je očito da ne idu tim putem, iako se šuškalo da bi mogli otići. Iskreno bio sam baš zabrinut, ne nužno da će otići tim putem, to se može skroz dobro napraviti, nekakva campier verzija, nego me je brinulo to preuzimanje od strane Amazona i šta će oni s tim napraviti, hoće li maksimalno gledat samo izmust, nešto što je poznato, da naprave nekakvu franšizu, to jest spin-offe te franšize, samo da se dižu nekakvi novci, ali evo za početak to uzimanje Denija daje nekakvu nadu da će to biti ok. Meni osobno Callum paše. Ja ga mogu vidjeti kao Bonda, to mi nije nimalo loš pik, jer izgleda mi kao nekakav klasični Bond, ali mračniji ujedno. Taj baš samo na nekakav fizički njegov izgled, tako da možda mi je on od ovih 5 koje ćemo spominjati kao favorite, koje kladionice pokazuju kao favorite, meni je možda on čak broj 1 od njih i zato što je možda i najmanje razvikan od svih, što bi isto volio, jer ne želim da mi Bonda pojede neko prepoznat. To mi ne bi bilo drago. Tako da Turner mislim da bi skroz se dobro snašao u toj ulozi, takav je moj dojam, ali što Matija kaže, neće me nimalo čuditi ako odu skroz nekakvim trećim putem i potpuno nas iznenade. Recimo na ovoj stranici koju sam gledao da vidim kojih je to 5 trenutno favorita koji kotiraju, otprilike sam znao neka imena koja se tu vrte, u top 15 ili u top 20 je i Sydney Sweeney, tako da evo, nikad ne znaš kojim će putem otići. Je. Matija, ajde, možeš onda ti dati svoj konačni sud da kažeš da ili ne. Pa da, ne znam, ja bi se još sam nadovezao na ovo kad si rekao za Amazon, meni je to isto bila glavna briga, dok je Amazon uzeo prava, nekak tak imaju loš rekord kad se tiče filma. Dobro, ajde, sad se to malo sa ovim projektom Spasiteljom popravili, svoj imidž za filmove, a pogotovo kad su uzeli Denija za redatelja. I nekak, ne znam, ok, vidim, žele kasta tak nekog između 20 i 30 godina, žele da se napravi više filmova, žele nekakav odmak od Craiga, tak da, evo, kak si ti sad rekao, nije mi uopće čudno kad je on prvi favorit, meni bi bil ok pik, ali velim i dalje nekak mislim da će to biti nekako skroz izvan, ali da, evo, nemam niš protiv da to bude baš Callum Turner. Broj 2 po kladionicama je zapravo poznatije ime, odnosno prosječni gledatelj ima veće šanse da ga je negdje vidio, to je Harris Dickinson. Meni osobno zapravo najpoznatiji po Triangle of Sadness, 2022. je, tako je, gdje je glumio sa našim, sa našim Zlatkom Burićem, koji je osvojio europskog Oscara te godine, tako da tu je on glumio onog muškog modela. Osim toga, meni je zapažen jako bio i u The Iron Claw od A24 produkcije iz 2023. što je meni bio fantastičan film, nevjerojatno tužan, nevjerojatno dobar, a po istinitom događaju, i ako ste ga gledali, ako ste mislili da su pretjerali s nekakvom tugom i dodavanjem čudnih stvari unutra, zapravo nisu, nego su izostavili dio tragedija iz stvarnog života, jer su
su smatrali da će biti previše ako dodaju još mrtvih članova obitelji i obiteljskih tragedija i tome slično. Tako da tu ste ga isto mogli vidjeti. U 2025. Imate i Pride and Prejudice. Na IMDb-u stoje 2 kredita za to. Piše Pride and Prejudice video i Pride and Prejudice podcast gdje je davao glas. Tako da to je ono najnovije što mu stoji ovdje, zbog toga sam to htio izvaditi. Ovisi kakve filmove volite, možda ste ga pogledali, ja nisam pogledao, ali nisam mogao izbjeći trailere i reklame, a to je za Baby Girl, gdje je glumio sa Nicole Kidman. Tako da to su nekako njegove možda najpoznatije uloge, ne nužno i najbolje, i sad ću prebaciti Matija na tebe. Pa da, meni je, čim si nam poslala ovu listu i dok sam pročitao ime Harris Dickinson, odmah mi je bio Triangle of Sadness, makar mi film nije, na kraju, taj kraj tog filma mi je malo bil bez veze, ali dobro, on mi je baš ostao upečatljiv u tom filmu i zapamtio sam ga baš odmah imenom i prezimenom. I zapravo on meni dost sličan lik Callum Turneru, recimo ovako karakterno, ne znam, tak mi bar djeluje. I zbog toga mi nije čudno, evo isto tako kao je on sad tu drugi na listi, jer isto mi se čini da bi mogao odraditi tak nekog strong silent karaktera i u nekim sličnim godinama, više manje, i isti lik to tak meni u glavi djeluje, tak da, rekao bi, ne znam, 50-50, da samo njih dvojica čisti 50-50, da mi je ista stvar na koju stranu ode. Možda je malo više iskusniji Dickinson, možda bi to prevagnulo, ali velim, mogao bi ga vidjeti u Villeneuveovom Bondu, tak da, možda čak subjektivnije, moje osobno mišljenje, možda čak i bolji pik nego Callum Turner, ali tu negdje, velim, možda zbog malo više iskustva, makar isto nisam pogledao Baby Girl i ostale filmove, ali ipak je tu malo više kredita na njegovom imenu. Ja sam gledao Baby Girl, bil mi je čisto okej filmić i to je zanimljivo kad već ima više iskustva, jer on 29 godina, Callum je 36, ja mislim, ali ima već neku karijericu iza sebe i to kad već da su slični, jako meni se ni on baš ne sviđa za Bonda, jer ja se recimo ne mogu njega zamisliti u odijelu, frizurica, zalizan da se sad u nekoj malo previsok sceni. To mi nije to je on je baš kak je u Triangle of Sadness glumi manekena i u Baby Girl je isto nekakva slična uloga, meni on više za to. Ja se recimo više njemu radim sad, znači 2027-2028 gdje glumi John Lennona. To mi je recimo super casting, za James Bonda ga ne vidim. Jer nema mi taj neki, kako sam rekao, neki taj šarm, neko da je frajerčina nekakva, nije mi to. Ali ovi, evo, sljedeći glumci koji dolaze su mi više za Bonda. A da, ali ja mislim da bi se trebali malo i odmaknuti od tog možda već običajnog mišljenja kaj imamo za glumca od Bonda. Mislim, ne mogu se sad vratiti u prošlost, ali sumnjam da je Daniel Craig slovo za nekakvog mačo muškarca. Znam da su ga jako pitali to se ja sjećam. Jer je plavi, a on se borio sa Goranom Višnjićem. Ja se ne mogu sad zamisliti da su ljudi rađe htjeli Gorana Višnjića, Hrvata nego Britanca. Znači evo, to nisam rekao, ali meni je uvjet najveći za Bonda da je Britanac. Znači ne znam, pa nemoj sad glumiti neko van Jamesa Bonda, mislim da je to njegova bit, da je britanski simbol neki. A da, ali baš zato sam sad htjeli reći, da tipa ni za Craiga se nije odmah, mislim dobro, on je sa svojim ulogama, Casino Royale je meni vjerojatno i dalje najbolji James Bond film ikad, i tu je sve pokazal. Tako da možda i ovak neki koji na prvu nam nisu sad, ne znam, neki prešarmantni likovi, nam postanu, ili da ni stvarno neće da raditi šarmantnog Bonda, nego će raditi, ne znam, nekakve misterije od njega, nekakav mit od njega, kaj on najčešće zna i raditi, i s takvim likovima se najčešće i bavi, kaj sad možemo gledati u Dunu, pa se rade nekakvi mitovi iz jednog lika, možda ide više u taj smjer,
A u tom smjeru mi, velim, ova dva glumca su mi čisto ok, ako misle radi to, kad ti govoriš da je ono, više na taj neki šarm, nekako malo humora i toga, onda bi se složio s tobom. Sve ovisi o smjeru u kojem će film ići. Da, vratit ću se na Daniela Craiga koji definitivno nije bio jako dobro primljen na početku i to će ući u povijest kao jedan od onih castinga koje su mnogi mrzili kad su čuli, kao recimo za Jokera Heatha Ledgera, kao za Wolverina Hugha Jackmana, i onda kasnije su postali najomiljenije verzije praktički, jer to su on i Sean Connery. Mnogima su dvije najdraže verzije. Kad govorimo o Dickinsonu i Turner, meni je osobno Turner ispred, izabrao bi njega. On mi se nekako više čini kao lik koji bi se mogao uklopiti u ovo, s tim da ne sumnjam da bi ni ovaj odradio dobar posao, ali evo, tu smo sjeli malo da se prenemažemo i da mi biramo Bonda, tako da meni je onda Turner ispred Dickinsona svakako. A zapravo treće ime na ovoj listi je uvjerljivo, ja bih rekao, najjače glumačko ime, i po iskustvu, i po ulogama, i po svemu tome. Nije nužno najpopularniji trenutno glumac, jer ovaj idući na listi, ja mislim da je popularniji trenutno, ali Aaron Taylor Johnson je treći pik po kladionicama. Sad, odakle početi s njim? Hoćeš Nocturnal Animals, hoćeš Kick-Ass, hoćeš Kick-Ass 2, hoćeš nedavni 28 Years Later, nećeš Cravena vjerojatno, hoćeš Nosferatua, The Fall Guy, Bullet Train, The Kingsman, Tenet, recimo, evo, ako govorimo o tako malo nekakvim čudnim filmovima, hoćeš Avengerse, hoćeš Kapetana Ameriku, Godzilla opet, koja nije nešto bila najbolje primljena, ova njegova verzija, ali znači on ima toliko zapaženih uloga iza sebe i on je definitivno neko ko može nositi ovo, s tim da opet možda nije preveliko ime da pojede ulogu, etabliranje, ali bi se mogao možda tu uklopiti. Vidim, Matija, kimaš glavom, ali ne za da, nego za ne. Pa da, meni se uopće ne sviđa, evo recimo, to je možda neko wild opinion, ajde, ja ću uzeti to ulogu đavoljeg odvjetnika koji uvijek, ali tipa, mislim, on je već jako dugo godina u ovim nekim užim krugovima i prvo zbog toga mislim da neće biti, jer se toliko priča o tome da mislim da ga neće uzeti. Kao drugo, meni on uopće nije niš posebno lik, glumac, ni niš drugo. Evo, iskreno, meni je, ne znam, možda čak sad zadnje, je li u Nosferatu bil? Je, tam mi je bil dobar, bil mi je u Bullet Trainu dobar, dobro, to je više onak neka humor uloga. Ali da, ja bi iskreno bil malo lud dok bi njega kastali, jer mi nije neki glumac, mi mislim da je već malo možda i prerazvikan i prejako ime, predugo ovim nekakvim krugovima i mislim da spoj njega i Denija ne vidim u nijednom svemiru, evo. To je moje mišljenje. Stvarno, on je nekak preeksplozivan, nekak energičan, da ga ja vidim u tom Bondu od Villeneuva. To je moje mišljenje. A evo, napadajte me u komentarima, ne znam, ubite me. Možeš ti, Marko, znam da se neće složiti s menom. Meni se Johnson pik jako sviđa. Zato kaj možda nije na prvu tako na James Bond, ali mislim da ima taj range i možda ima više tu, kaj bi ja htio malo zabavnijeg i šarmantnijeg Bonda, mislim da ima to u sebi, a opet da može i ozbiljnije. Pitao si za karijeru od Calluma Turnera, znači Johnson je mlađi od Turnera, ima karijeru ko 5 Turnera, tako da mislim on glumi. I evo isto fun fact, mislim da mu je bila prva zapaženija uloga u Loverboy 2009. gdje je glumil John Lennona kojeg bi sad glumil Dickinson kojeg smo spomenuli, evo. Jedna glupa poveznica, ali moram to spomenuti. Ali da, meni se od ovih svih glavnih pikova, mi se Johnson jako sviđa i to kao već se dugo priča o njemu, tada mislim ja isto da ne budu njega odabrali, ali ja bi baš volio tako nekakvog malo drugačijeg, ajmo reći, Bonda. Ja ću odmah reći da vratim Mati na njegovo. Meni je Turner i dalje ispred
njega. Bolji mi je meni osobno pik. Mislim da bi bio Aaron Taylor Johnson zanimljiv. Mislim da slažem se s Markom da se on napravo čini kao malo drugačiji, zapravo zbog čega se njemu sviđa, ali mislim da bi se mogao uklopiti u nešto zapravo standardno bondovski, ali radije ne bi njega vidio, eto, ni ja. Zapravo tako da tu ću se složiti s tobom. Ali mi ne bi to bilo odbojno, da sad kažu da je on, i slažem se s tobom da mislim da zapravo nema nekakve prave šanse da to on bude. Jer gledaju oni i dugoročno, mislim da žele možda radije profilirati nekoga i nekoga ko će se lakše obvezati na nekoliko filmova nego nekoga ko već ima ozbiljnu karijeru iza sebe pa neće nužno prihvati to, ali duše Amazon je to mogu mu iskeširati, ne znam koliko, vjerojatno pa lako će ga oni obvezati. Ko što sam rekao, Aaron Taylor Johnson mislim da je najjače glumačko ime među ovih 5 favorita, ali da nije nužno najpopularniji glumac trenutno, jer na 4. mjestu je Jacob Elordi, koji je vjerojatno trenutno popularniji, što ne govori ni da je bolji glumac, ni da je loši glumac, ali mislim da objektivno je popularniji iz više razloga. Frankensteina smo spominjali i hvalili smo ga dosta zbog toga. Slavu je stekao u seriji Euforija, sad je izašla i 3. sezona serije. Orkanski visovi su izašli ove sezone, koji su jako popularni bili među određenim gledateljima i gledateljicama, ali ne nužno jako dobar film koji će ostaviti nekakvog duljeg traga u kinematografiji. Prije toga smo imali Saltburn, koji je meni osobno bio jako naporan film, ali nije mi on bio naporan u njemu. I zanimljivo, imao je i Priscilu, recimo, to je u trenutku kad je izlazilo, pričalo se o filmu, nakon toga ne toliko, ali on je glumio Elvisa. Sad, mnogi se sprdaju sa njegovim castingom na jedan jednostavan način, a to je ako on bude Bond, bit će di je Bond nestao, pobjegao je tamo u gomilu, eno ga, onaj koji viri iznad svih ostalih, jer je u njemu skoro 2 metra. Tako da neću odmah reći šta mislim o njemu, ali Matija, možeš ti. Pa da, koliko je Aaron Taylor Johnson jak karijerno, po količini uloga, toliko je Jacob Elordi zapravo popularan trenutno, makar nema toliko toga iza sebe. Ali mislim da mu zapravo ta popularnost samo daje minus u nekom mogućem izboru i mislim da nema puno šanse, ali po meni bi bil isto zanimljiv pik. Makar velim, ja i dalje sumnjam da će ne ići sa nekim ovakvim karakterom ko ima nekakvu prema van i sve, kak da velim, s nekakvom energijom i šarmom. Ali bil bi zanimljiv pik. Ne znam, stavio bi ga iza ove dvojice, Callum Turnera i Harrisa Dickinsona, jer ipak mislim da bi ova dvojica više pasala u Villeneuveovoj viziji, ali da, ne znam, nekak nemam osjećaj da će on biti kastan, jer mislim da će on sad imati onakih 1000 uloga i gori po popularnosti, a kak si ti, Dario, već spomenul u epizodi, ja isto mislim da će gledat nekog da ipak profiliraju kroz Bonda, a Elordi je ipak već koliko god da ima malo uloga iza sebe, svi već znaju sve o njemu i za njega. Tako da, meni osobno ne bi bil loš, bil bi mi zanimljiv pik, ali mislim da nema neke šanse. Ja mi da se njemu šuša baš zato zbog te popularnosti, da ga niko ne razmatra stvarno da bude Bond, Australac je prvo kaj mi se ne sviđa, ali to kad viš Dario, on ima 2 metra, znači nema biti Bond, on to je baš smiješno izgledalo i možda malo premlad, znači on je od ovih svi koji smo spomenuli najmlađi, on ima 28 godina, makar dobro i Sean Connery i John Lazenby sam sa 30 godina počeli glumiti Bonda, tako da nije to neki veliki minus, ali da je možda niži 20 cm bi ga vidjela, ali ovak teško. I baš od svih njih možda izgleda najmlađe. I oni, Harris Dickinson, imaju taj neki baby face koji mi nije za Bonda nikak. Ja sam se čak i nadal, dok su krenule ove prve priče o novom Bondu, da budu baš ušli u neku ekstrem, da budu kastali nekog sa, ne znam, 17-18 godina i da budemo gledali baš ultra neke početke.
ali evo, ipak, koliko vidimo iz svega, ništa toga. Ali da, evo, morao sam to spomenuti. To bi mi tipa bilo onak full zanimljivo, evo, da su odlučili raditi, ono, baš uzeti nekog, ono, doslovno, kak se veli, iz ulice i, ono, idemo totalno ispočetka. Kak je Bond nastao Bond? Pa ja baš nebitno, znači meni baš fora kod Bonda kaj nema taj origin story, kaj se uopće ne zna Bond ono kodno ime ili je to sve, znači zadnjih koliko godina gledamo Bonda od 60-ih, ili je to sve isti lik kao kroz ono druge filmove ili kaj, znači me je to dobro da samo nas ono ubace u film i ne znam ništa o njemu. A kužim, ne, to mi je sve, ono, prihvaćam tu argumentaciju, samo ono bi baš bilo ono neki ekstra ekstrem. Jel vidiš Denija da radi neki origin story takav? A ne vidim. Teško. Da. Sad kad ste to spomenuli, zapravo ne znam jesu li iz Amazona službeno rekli koji im je plan, kao napraviti kontinuaciju sa Craigovim Bondom, to jest toga svijeta, ili krenuti skroz iz početka. Ja bi osobno volio da to bude nekakva kontinuacija. Meni je recimo, ti Marko kažeš da voliš što se ne zna koji šta je Bond, meni je uvijek u glavi bilo to je kodno ime koje dobiješ sa licencom za ubijanje i sa kodnim brojem Mi da se 007. uvijek hintalo, ali da se nije, ono nikad nije baš potvrđeno bilo. I osim toga da su svi ovi do Craiga bili jedan zaseban svijet i onda da je u biti Craig reboot franšize i da tu počinjemo iz početka i on je prvi James Bond koji sad ispada da se stvarno zvao James Bond i onda možda svaki idući dobije njegov identitet i nastavlja se s tim. Ali dobro, to je nekakva priča za sebe, iako ono i taj kontinuitet takav je ono malo upitan, ali da se ono, ti ga ne forsiraš nešto previše gledateljima i tvrdiš da je tako, nego ostaviš nekakve hintove i onda ono svi prihvate da je tako i ne gledaju previše u to. A što se tiče Elodija, meni bi on bio baš jako zanimljiv pik. Ne kažem da mi je on broj jedan, ali me jako zanima kako bi to izgledalo sa njim. Da, on izgleda jako mlad, što je minus, iako oni žele nekog mlađeg, ali mislim da ne žele nužno da izgleda premlado, nego da bude fizički mlad i da im može odrađivati akcijske scene dugo vremena, a ne da se dogodi ono ko Roger Moore, koji već je bio malo stariji gospodin kad je morao odrađivati svoje zadnje filmove sa Jamesom Bondom, odnosno o Jamesu Bondu. Koliko ima godina u zadnjem filmu? 58. Pa znao sam da je 50-60 moralo biti. On je počeo glumiti tek 45 Bonda. Ono. Da. I znam da je Sean Connery za njega govorio ono, da mu se nije to sviđalo i kao šta su napravili Rogeru Moore ono, do 60. su ga gonili da glumi u tim filmovima. Tako da, Elodie mi baš bio zanimljiv, stvarno, jer taj babyface bi mogao biti dobar twist. Ono, ne očekuješ od njega nešto duboko, ali mislim da on ima u sebi nešto glumački jače od svega što smo do sad vidjeli. Prvi put smo to vidjeli sa Frankensteinom, rekao bi nešto ozbiljnije, ali opet tu je ono i pokriven maskom, tako da u potpunosti sa svojim licem da nešto mora pokazati, onda ti izgleda kao neko mlad, neozbiljan i onda mu Villeneuve ono u jednom trenutku na pola filma da nekakvu scenu tešku i onda vidiš wow, vidi ti ono šta Jacob Elordi može. Tako da bio mi zanimljiv pik. Sad, ne znam isto kolike su njegove šanse, rekao sam na početku da mislim da žele promovirati nekoga mlađega, ali možda će i želiti kapitalizirati nečiju popularnost koja nije u potpunosti eksplodirala, jer on je jako popularan, a sa pretvaranjem njega u Bonda, onda baš ono bum, možeš ogroman napraviti. Njemu bi vjerojatno bilo zanimljivo raditi sa Denijem Villeneuveom, jedino ne znam koliko ga zanima obvezati se na nekoliko filmova, ali dobro, to je nekakva priča za neki drugi put i za nekakvu drugačiju emisiju. Peti na ovoj listi, što me je zapravo iznenadilo kad sam gledao, nisam znao da on tako dobro kotira, to je Theo James, kojeg, pa mislim, ja ga najviše filmski znam po tome što je bio glumio u neuspješnoj Divergent franšizi, glumio je i prošlogodišnjem hororu The Monkey, znam da je bio u The Gentleman seriji,
Osim toga, sad u ovom oživljavanju serije animirane X-Men je davao glas jednom od likova, tako da rekao bi da je on poznatije ime kao ime, nego nužno da znate sad nekakvu njegovu ulogu, ali ono, Theo James, da, to je Theo James. Majoj. Mislim, bit ću kratak, ne znam. Sam popljuvao Aaron Taylor Johnsona, a ne znam, meni Theo James nije uopće nije on sad neki glumac, glumi na tom Divergentu, to sam čak i gledao, to se sjećam, ali da, nije na meni ostao nikakav trag i ja se stvarno nadam da on nema nikakve šanse za postat Bond, jer ok, ima taj neki izgled, ok, mogao bi on tu izgurat nekakve, ajmo reći, karizmatične nekakve scene, ali on po meni nema nikakvu dubinu, nikakav neki dublji u sebi, nekakvu crtu karakternu koju bi on mogao neke novo pokazati u Bondu. Tako da, od mene, ne znam, najveći minus, sigurno najgori pik od ove sve koje smo nabrojali i stvarno iskreno šok da je još uvijek Znam da se za njega i prije pričalo, ali mi je šok da je danas još uvijek nakon tog njegovog prima ovako u uskom odabiru za Bonda i evo, ja se stvarno nadam da neće biti pikan i čisto sumnjam da bude. Mi se opet ne slažemo, meni je on super, znači da gledaju tu facu, to je ono frajerčina, šarmantan i mislim da bi to bil James Bond jako dobar. Sa Divergentom time počel karijeru kaj je blaga katastrofa, ali evo sad ovo zadnjih par godina imate neke male ulogice, ovo kad sam gledao bilje ok, kad smo rekli mi da ne treba biti za Bonda, ne znam kakva glumčina i mislim da ima to nekaj u sebi da bi mogel on to speljati. On je od ovih svih najstariji, on ima 41 godinu, ali sam gledao, znači ovi svi zadnji Bondovi su isto tako počeli malo stari, tako da ima to neko iskustvo, sad opet ovisi o tome jel bi išli na nekog mlađeg Bonda ili na neku priču gdje je već on malo tak stariji, iskusniji. A meni se taj pik jako sviđa, evo. Baš se koljamo. Mislim da će sad ići na nekog mlađeg i onda kad taj mlađi završi će onda da nešto promijene, otići na nekog malo starijeg, možda idući put, tamo za nekih 10 godina ili tako nešto, ili 15 ili koliko već dugo bude trajao. Od ovih 5, Theo James je meni definitivno 5. Da, meni se isto ne sviđa njegov izbor, s tim da opet, ako Denis Villeneuve bude imao zadnju i da on kaže da ovaj može, ovaj ne može i odabere njega, vjerujem Denis Villeneuve, to je neupitno. Ali ne, ja ga definitivno ne bi odabrao između ovih svih. Baš mi ovako nekako ne sviđa mi se, ne paše mi za tako nešto. Svih 4 prije bi radije vidio, tako da mislim da tu ja mogu zaključiti sa njim, i to je zapravo ovih 5 kladioničarskih favorita. I sad idemo na 5 ovih koji su favoriti među fanovima bili, neki su i ostali, neki su u jednom trenutku se spominjali kao ozbiljni favoriti od strane studija da bi mogli biti tu. Prvo ime među njima je ime koje bi ja tako volio da smo vidjeli u jednom trenutku kao Jamesa Bonda, koji nažalost nema više šanse. Mislim da je on sam rekao da ne bi to napravio jer je prestar, ali znači James Bond je uvijek bio muško i uvijek je bio bijelac. I sad pitanje je vremena kad će se barem jedno od toga dvoje promijeniti. Iz obitelji Brokoli koja je imala vlasništvo nad IPM su rekli da neće nikad biti žena, da je radije će napraviti nekakav zaseban novi lik što ima više smisla nego sad mijenja tako nešto, ali rasa kao takva da nije upitna. Meni isto nebitno mi je. Glavno mi je da bude Britanac jer je to nekako baš ukorijenjeno u britansku filmografiju. I sad ako hoćeš prvi put promijeniti boju kože glumca, Idris Elba. Znači, to je tako odličan i bio bi prihvaćen jer je on ozbiljan glumac, voljen je glumac i ne znam, ok, gledali smo ga u zadnje vrijeme i u Marvelu, što nije definitivno nekakva ni velika ni ozbiljna njegova uloga.
gledali smo ga u Beasts of No Nation, prije toga u House of Dynamite, gledali smo ga kao Lutera na kraju krajeva, to je možda najpoznatije od svega i od svega što je radio. Gledali smo ga i kao glas, jer on ima fantastičan glas za davanje posuđivanje glasova, pa je tako bio u The Jungle Book iz 2016. Toliko toga zanimljivoga i dobroga ima iza sebe, tip je u formi, čak je amaterski nešto kickboxing, ja mislim da se bio bavio u jednom trenutku, da je ušao na nekakav turnir. Faca je, sigurno bi, što Marko ti kažeš, dobro bi izgledao u odijelu, jer to je definitivno bitno za Bonda, tako da je bilo prije 10-15 godina, ali ok, ne bi onda imali Craiga, ali da je bilo njega u jednom trenutku uzet, to bi definitivno bio dobar izbor. Matija? Pa da, mislim da je to jedan od najvećih what if u zadnjih 20-30 godina u Hollywoodu. Toliko se o tome pričalo. Da bar smo mogli gledati u isto vrijeme nekak možda paralelno i Craiga i njega u drugačijim filmovima, drugačijim nekakvim pričama. Ali da, nažalost, kak si ti rekao, to sam ja negdje pročitao da je on već i sam rekao, da je već prekasno. To se stvarno godinama i godinama pričalo i slažem se s tobom, za mene isto ne bi bilo problema kad se tiče rase, to mi je tak sve jedno. I kad si spomenuo Lutera, meni isto to i dalje možda njegova najjača uloga, baš, ima sve kaj treba Bond imat, ima taj nastup, čim ga vidiš, to je to, zaposjeda cijelu scenu, samo se njega gleda i baš mi je žal da nismo nikad uspjeli pogledat, ali evo, Marvel je imao jednom nekakvu what if, kao to je bilo dobro animirano, ali evo, možda nekad uspijemo taj neki what if pogledat u budućnosti u nekakvoj tehnologiji, ne znam kakvoj, ni sam, pa uspijemo pogledat Idrisa Elba, kad ga je on zapravo i trebao glumiti prije nekih 15 godina, jer stvarno, evo, meni isto baš žal da ga nikad nismo uspjeli vidjeti, baš pravi gospodin, čovjek, čisti Bond, tak da. Nemam neke puno više za nadodat, baš evo, sve se slažem s tobom, kaj si rekao. Tu se napokon svi slažem, mislim da on meni isto, od kad se počeo pričati to prije kojih 5 godina, ko bude Craiga na sedlu, on je prvi pik i dalje. On je baš ovo, kad recimo ja tražim u Bondu, tak nekako frajerčina, ima stav neki, spomenuli smo Lutera, to mi možda uloga najbliža Bondu, glumi tog nekog inspektora, policajca koji ne igra baš po pravilima, ali ima taj neki moralni kod koji slijedi. To mi je doslovno u svakoj sceni u odijelu i kaput gleda super, tako da kad bi se možda napravili neki one-off film da glumi samo u jednome filmu nekakvog tak starijeg Bonda, to je bilo super, ili da je recimo kod Timothy Dalton samo 2 filma, jer Dalton nisu glumili već 40-ima, ali Idris ima 53, tako da mislim ništa od toga, ali da, mislim da bi on bilo daleko najbolji pih od ovih svih koje bomo danas spomenuli, mislim da je on baš Bond. Evo, pala mi je ideja na pamet, dogovorimo, pa zašto da ga ne ubace kao nekakvog drugog 00 agenta, nekoga ko ne mora imati previše scena, ili u jedan film, recimo kao kad je Sean Bean bio 006 u Piercea Brosnana, i bio je negativac, jer na kraju se ispostavilo. I umre, čudno, da on umre u filmu. da, baš čudno da je Sean Bean umro u nečemu. Ali recimo tako nekakav lik, da mu se možda i oda počast s tim, kao neko ko je toliko dugo glasio kao favorit među fanovima, mislim da bi to bilo zanimljivo svakako odraditi. Nakon toga idemo na jedan pik koji je meni osobno jako drag. On je isto sad već bi bio stariji glumac, za tako nešto stariji, jer je ušao u 40, odnosno ove godine će napuniti 40. Čini mi se, to je Richard Madden. Pa vjerojatno najpoznatiji iz Igre prijestolja kao mladi Vuk, Robb Stark. Imao je i drugih uloga, glumio je Bodyguard seriji, glumio je u 1917. Filmu u Eternalsima, koji nisu baš najbolje prošli, u seriji Medici i još nekim drugim ulogama, ali definitivno najpoznatiji kao Robb Stark. On je Škot, čini mi se,
I on mi baš paše. On mi paše za nekakvog klasičnog Bonda, evo tu odmah da kažem svoje mišljenje. I kad se prvi put prije ne znam koliko godina njega počelo spominjati kao potencijalnog Bonda, to mi ono bilo baš da. To je neko ko bi mi mogao naslijediti Craiga. Sad je već prošlo par godina od toga, pa ne upada u ovu sliku mladog Bonda, ali ja mislim da kad bi se nekom ludom srećom njemu dogodilo da ga stvarno, da mu ponude ulogu i da on prihvati, mislim da bi on baš dobar posao tu odradio. Kažem, ne vjerujem da ima šansu. On mi je među ovima općenito koje ćemo sve spomenuti, ako ne uzimamo godine u obzir, uz Idrisa Elbu, pa vjerojatno najdraži pik. Vjerojatno neko koga bi najradije vidio u toj ulozi, tako da šteta što je možda i njegovo vrijeme prošlo. Pa da, ja sam tu nekak dosta neutralan po pitanju njega. Ne bi imao niš protiv, mislim da je ovak fizički karakterno sve da štima sa Bondom, ali isto tak mislim da nažalost ima taj uteg kak i dosta glumaca poslije tak velikih serija, tog glumca iz Game of Thronesa, makar on bil samo koliko, 2-3 sezone. Nekak i dalje on Robb Stark. I ja sad ne vidim kakav je značaj kastat sad njega, i ljudi će ga gledati. Mislim, može se to promijeniti kroz godine i može on postati Bond, ali nekak... Oprosti. Samo ću ti jedno reći što se toga tiče, što se tiče gledanja. A vidi, Malcolmov tata je u ovoj seriji, sad on kuha med. Čim si krenuo pričat, znao sam. Ali mislim da ipak malo drugačije ulaziti u IP kakav je Bond i ući u seriju koja se radi na nekom tam AMC-u koji se zna samo od Walking Deada i sad tu neki iz Dosije X-a radi seriju i idemo kastat, idemo kockat malo sa ulogama, mislim da je ipak tu malo drugačija priča. Ali da, ne bi stvarno imao niš protiv. Mislim da je fakat, kako sam i rekao na početku, da bi po svemu bil ok Bond, ali da, i vrijeme mu možda prošlo, a i mislim da ga ipak ta Game of Thrones koči. Meni je to jako dobar pik. On ima izgled taj koji ja očito patim na to, znači baš zla kao taj neki Bond. Mislim da je glumac dobar ovo malo kad smo ga gledali i meni se čini da je baš dobro taj neki miks, je on u stvari prepoznatljiv, ali nije prepopularan. I baš ljudi budu išli gledati, aha, njega znamo, ali opet ga nisu možda nigdje druge gledali osim u Game of Thronesu, a ovo kad vidite za godine, ja ne bih rekao da on prestar, znači on je ima 39, znači Timothy Dalton je počeo glumiti s 41 Bonda, Roger Moore s 45, Pierce Brosnan 42 i Daniel Craig s 38. To da mislim da je on u stvari u najboljim godinama za Bonda i isto mislim da ga ne budu pikali, ali ako ga pikao, ja bi bio jako zadovoljan s tim odabirom. Kad govorimo o godinama, ne mislim da on ne može i da ne bi trebao odraditi, nego po onome što smo dobili nekako što je procurilo iz studija iz Amazona po onome što oni traže, a to je navodno 20 do 30 godina taj nekakav raspon ili oko 30 ih najviše. Po tome gledam da mu je vrijeme prošlo, inače da, sa 40 godina, pogotovo ako si u formi, može on još komotno još dulje vremena glumit, pogotovo ako bi u nekakvim manjim razmacima izbacivali filmove, stigo bi ih on i izbaciti više, ali Matija, ne bi se s tobom složio da bi mu bio Game of Thrones prevelik uteg, jer to mu je definitivno najpoznatija uloga, bio je jako važan tamo, ali je još bilo puno sezona iza toga, stigneš ga i zaboraviti po nekakvoj važnosti, jer mislim, on je meni omiljeni lik bio i njegov kraj nisam nikad prebolio, ali mislim da nije mu prevelik uteg i mislim da je dovoljno vremena prošlo od Igre prijestolja i od svega toga, a da nije ostvario sad nekakvu wow karijeru, u smislu da ga prepoznaješ još po milijun drugih stvari. Mislim da kad bi se to gledalo da mu to ne bi bio nužno preveliki problem, a kad govorimo o velikim ulogama koje su prije toga imali, idemo sad na glumca kojeg iz meni nepoznatih razloga toliko mnogo fanova želi i žao im je što nije već postao. On je bio u utrci za Bonda sa Craigom.
čak postoje i na YouTubeu nekakve snimke njegove audicije i čitanja i sad mnogi govore evo ga, sad je prilika da se njega vrati, sad da ga se uzme, da se ispravi nepravda. Ja ću odmah reći, meni on nije dobar pik. Meni je on jedan od onih koje bi stavio pri dnu ove ljestvice i koje stvarno ne bi želio vidjeti u toj ulozi, a to je Henry Cavill, a.k.a. Superman. Mislim, nije potrebno reći niti jednu drugu ulogu, ok, Witcher, ovo ono, ali ne. Evo, toliko od mene. Matija? Pa da, njemu se, dobro, ajde, ne možda ko Idris Elbi, ali baš jako puno se pričalo. Kad bi odmah krenuli snimat da bi se uzelo njega. Pa ne, mislim, on je ne znam, da staviš u neki AI, nacrtaj mi Bonda, vjerojatno bi ga tako možda i nacrtal. Baš ima sve, ali sad iz ovog trenutne neke perspektive, ja bi se složio s tobom i ne bi ga htjel vidjeti sad. Ne znam, Superman je ok, ne treba mu ovo, ne znam, evo, stvarno, ne bi ga stavljao na neko dno ljestvice ovak dok bi ga sad rangirali, jer velim, ima sve kaj treba imat, ali je nemam drugu riječ pa ću reći dosadan pik. Kog bi mogli, ajde budemo Henry Cavill. To je onako da daš djeci u vrtiću, ne znam, ovakvim, pokažeš sličice i ovo je Bond, tak bi mi imalo smisla. Slažemo se, to kaj već, on je baš dok da misliš James Bonda, zamišljaš nekog ko zgleda ko on. Mislim da je bil dobar Bond, ali ga ne bih htio vidjeti sad u ulozi Bonda, ali i već smo gledali u sličnim ulogama bili u The Man from Uncle, taj neki špijunski film 60, to je baš čisti rip-off James Bonda. Sad mislim da glumi u Guy Ritchievom nekakvom takvom isto sličnom filmu, ali on je bil možda previše tih malo većih i poznatih uloga i mislim da ga ne bi ni uzeli, niti da mu trenutno treba to u karijeri. Mislim da bi ga dobro odglumio, to baš već dosta pik i preočit i nepotreban. Kako malo riječi za Henrya. Da, baš smo njega brzo baš prešli. Sad idemo na jedan pik koji je zapravo manje poznato ime, ali koje je iskočilo više puta u nekakvim razgovorima. Meni osobno se čini kao zanimljiv izbor. Evo, iskreno. Baš bi me i to zanimalo kako bi to sa njim izgledalo, a to je Aaron Pierre, kojeg možda manje poznajete po njegovim dosadašnjim ulogama, a možda više po onome što je najavljeno. Prije svega, on će u DC-u glumiti Johna Stewarta u seriji Lanterns, dakle Green Lanterni, o njima govorimo, i u nastavku Supermana će ponoviti tu istu ulogu. Vidim da je najavljeno da bi on trebao glumiti u Star Wars Starfighter sa Ryanom Goslingom, a od prethodnih uloga u The Morning Show serije glumio u nekoliko epizoda u filmovima Brother, Rebel Ridge, možda poznati, u Genius Malcolma X-a, i definitivno uklapa se u onu sliku nerazvikanog imena, nekoga ko ima nekakvih uloga iza sebe, ali ništa preveliko. Mislim da je, kad objektivno govorim u ovom trenutku, po onome što znamo da Amazon traži, i kolike su šanse da on pristane na tako nešto, mislim da su manje, baš zbog toga što je ušao u DC, što je znači potpisao je za jednu franšizu, i ne znam koliko vremena imaš za još jednu onda ovakvu franšizu, ali meni osobno među zanimljivim izborima bi bio. Pa da, sad dok si nam listu poslal, on je vjerojatno bio najnepoznatije ime i moram priznat da ga nisam gledao u ničem. Baš u ničem. Mislim, ovak mi je poznat ko faca, vidio sam ga negde. Ali mi isto tako, kako si ti rekao, baš mi s Tasom i sa svim mi baš djeluje ko dobar, da bi bil baš zanimljiv pik. I bil bi taj, ajmo reći, znači, isto je crnac, pa kao, bilo bi nešto malo drugačije. Ali mi baš, ovak fizički mi baš izgleda da bi mogao sve odraditi, kako se spada, jedan od mlađih od svih ovih koji smo spomenuli, jedan od ljudi, ovih imena koji nisu toliko razvikani, a o čemu ja zapravo i pričam cijelo vrijeme, da mislim da će tak neko na kraju i biti. Tako da ja stvarno,
nije da ne vidim njega ili tak nekog lika kojeg ćemo ovog jednog i kasnije spomenuti, da bi ga mogao glumit. Jedino to da, kaj si ti rekao, ono kak se obvezal za DC, dobro sad ko zna kakvi su to ugovori točno, koliko bi mi to bil utek, ali evo, recimo meni bi se sviđalo da ovak neki lik ispadne na kraju Bond i da ga se na kraju, ono, kaj cijelo vrijeme pričamo, profilira onda kroz uloge, makar, evo, kak si ti rekao, profilirat će se on sad i ovim najavljenim projektima, ali dobro, evo. Zanimljiv pik sve u svemu i ono, trebalo bi neke pogledati od njega. Zanimljiv pik, ali meni se uopće ne sviđa, ja ga ne vidim ulozi Bonda nikak. Počeo sad glumiti da zadnjih par godina ono, ima tih par, nisu neki zvučni filmovi, serije, ali sam gledao ono, par stvari, ok, glumac to i dosta glas daje, ima ono specifični glas baš, ali ja bi ga možda prividio kao nekog Bond negativca, nego sami Bond. Mislim da bi tu bolje se pokazao. Ima taj ono neki luk, recimo, baš me podsjeća na Skara iz Kralja Lava i mislim da mu je čak dao glas, pa možda zato mi se to čini, ali mi tak ima više tu neku negativnu crtu, sebi neko da bude heroj. Četvrti na ovoj listi, zapravo ova lista preostalih glumaca nije nikakvim konkretnim redoslijedom, nego je samo ubačeno 5 nekakvih imena. To jest on je 5. pardon, na ovoj listi nekakvih preostalih, kojih se isto u jednom trenutku spominjalo, pa čini mi se čak više od strane fanova kao nekoga zanimljivoga, pogotovo u trenucima kad je Bridgerton serija bila na vrhuncu svoje popularnosti. To je Regé Jean Page. To je jedan od zanimljivijih izbora. Kao što sam rekao, prije svega ga u Bridgertonu gledamo, ali imao je špijunsku ulogu u filmu Black Bag od prošle godine, koji znam da se tebi, Marko, svidio. Meni je onako bio ok, ništa posebno, tako da okušao se već u špijunskom svijetu. Ne bi me začudilo, odnosno ne bi sad bio negativno šokiran da čujem da su ipak se za njega odlučili, iako mi je recimo zanimljivi izbor i dalje Aaron Pierre kojeg smo sad spomenuli, ali da, Regé može. Da, mi se neke dana slažemo dost. Meni je on u Dungeons and Dragonsu bil top i meni je općenito taj film baš bil jako dobar i jedna onak žal u moru sequela, oceanima, da nismo nikad vidjeli sequel za taj film, ali dobro, vjerojatno nije baš za milijardu. Par godina tek izašlo, mogli biti, mislim da ništa od toga. Pa mislim da, ono ništa ne priča, a treća, ja mislim. Što je, da, 2023. Dobro, ja imam osjećaj da je malo više prešlo, dobro. To je bilo na listu top filma te godine, bilja, ne znam, u donjoj polovici, mislim, ali opet. Ali za tak neki film, ono, baš, svejedno dobar, ako se nalazi na top listi, dobro. Meni je isto zanimljiv pik, isto bi se složio Dario s tobom, da mi je Aaron Pierre, rađe bi se za njega odlučio nego za Regea, čisto zato jer mi je Reggae isto nekakav pik, idemo ultra na šarm, idemo ultra na tu šemu, kaj stvarno mislim da neće ići baš tak. Tak da ipak, kad bi između ove zadnje dvojice birao, da li bi osobno blagu prednost Pieru. Ali da, evo, meni iskreno rađe neko od njih dvojice nego Theo James, Aaron Taylor Johnson i ne znam kog smo ono još gore spominjali, tak da, evo, slažem se. Barem to, da. A meni je tako, gledajte, ono, zanimljiv pik, ali mi ono nekak ni sim ni tam, ni smrdi, ni miriši, ono, ok, ako ga uzmu ne bi se ljutila ga, i vidim ga, i ne vidim ga, ono, stvarno nemam ništa reći, ni protiv, ni za njega, ono, baš neki status quo, ajmo reći, ono, nemam opće mišljenje, evo. Čisto neutrala. Baš ono, čisto evo, neutrala. sad što više razmišljam i da ga se uzme, ok, znači, baš ništa protiv, ali opet, evo, koji 100 put danas ne vidim ga baš u toj ulozi, ali opet, evo, što više razmišljam ga i vidim tak da, evo, stvarno mi je ono, lila. Kaj bude bić. A sad idemo na najbolje izbore, odnosno i na najbolje glumce koji bi se snašli u ovoj ulozi, a to su glumci koje smo mi osobno izabrali. Sva trojica, ja imam jedan pik, ne znam koliko ste ih vi izvukli, međusobno ne znamo
ko je koliko imena i koja imena izvuko. Ja sam doslovno jučer se odlučio koga ću staviti na ovu listu i odlučio sam ići na baš nepoznatog glumca. Znam ga samo po jednoj ulozi, ja osobno, i to iz serije. 2 sezone je već u njoj, jako mi je dobar, jako mi je zanimljiv. Piše na internetu da je US born British actor, dakle Britanac je, ipak samo je to rođen u SAD-u. To je Artie Frushan. Dakle, sad ćete ići googlat, znam R-T-Y F-R-O-U-S-H-A-N. Googlajte, ako vam je lakše, Buck Daredevil, odnosno Daredevil Born Again. On u toj seriji glumi Matija i Marko, ti si isto vjerojatno gledao originalnog onog Daredevila Netflixovog, opisat ću ga kao novog Wesleya, dakle Kingpinovog pomoćnika i desnu ruku, ali koji se manje bavi nekakvim pravnim stvarima i rješavanjem takvih problema, nego isključivo za prljanje ruku i za kad treba nekoga smakniti, kad treba nekoga zakopati, tome slično. Uvijek je u odijelu, tako da znamo da mu dobro stoji. Britanski naglasak mu je dobar, iako je rođen u SAD-u, jer glumi Britanca, zna baratat pištoljem i u sve to je i šarmantan i prijeteći i ima tu nekakvu notu kakav bi malo mračniji, ali opet mislim Bond mora imati dozu šarma jer imat će takvih uloga, to jest takvih scena sigurno u filmu, bez obzira kako se okrene. I ako ideš znači na nekoga baš nepoznatoga, ali meni je on skroz dobar izbor. Baš mi onako, mogao bi ga vidjeti u tome. Normalno, ako niste gledali, nemate pojma je li pričam gluposti ili nisam. Ali mislim da i fizički paše. Ako ste otvorili njegovu sliku na IMDb-u, ima boljih slika od ove ne izgleda kao Bond, ali ako otvorite neku sliku njega u Daredevilu, vidit ćete da ima tu nekakvu klasičniju facu, odnosno klasični izgled za Bonda, crnokos, obrijan i u odijelu, to je to. Dobro, zanimljivo, evo. Svaka čast. Ne znam. Ja bi isto velim da bar evo tak neko ispliva. Ja imam 2 pika. S tim da prvo moram reći da sam da sam prvo htjela reći za Logana Lermana, ali sam vidio da nije Britanac. I da mi tak žal bilo. Ne, ali dobro. Ja imam ovak jedan pik čist, zato kaj mi je čudno da ga se ne spominje. Nije neki moj osobni favorit, ali sam ću izgovoriti Josh O'Connor, koji je dost jako ime, nije, kak da velim, da glumi u svemu i svačemu, a opet jak glumac i mislim da bi se dobro snašali u svim vrstama scena i glume. I baš mi je nekak bilo čudno da ga se ne spominje baš. A drugi pik koji bi možda i bil moj prvi pik, ali je možda presličan Danielu Craigu po nekakvom tom gritty stavu i svemu gdje smo ga do sad gledali, a to je Jack O'Connell. Ne znam, meni je on još u 71 i u onom Starred Up, ja mislim da se zove onaj zatvorski film u počecima, baš prejak glumac. Gledali smo ga sad u Sinnersima, jednoj malo zanimljivije ulozi za njega, baš totalno drugačijoj. Ali evo tipa i njega se baš ne spominje, a recimo mislim glumili on već sad stvarno dosta filmova, ali nije on sad neko ime da ga baš svako zna, da pitaš bilo koga z ulice ne bi imao pojma, a mislim da bi se stvarno isto jako dobro snašao u ulozi Bonda, ali velim, mislim da je za njega zapravo najveći utek to jer bi možda bili ipak presličan Craigu, ali ne znam, evo, meni je on nekak prvi došao u glavu dok sam počeo malo onak razmišljati, kog nema se tu na listama i ostalo, jer velim, od tih prvih nekih uloga gdje sam ga gledal, baš mi je ostalo u pamćenju ko čudesan glumac i baš bi mi pasalo Bondu, ali evo, ne znam. Reću samo za O'Connora,
O'Connor, kad sam slagao ovu listu ovih drugih 5, koji su kao tu negdje spominjali se ovo, ono, mislio sam čak i njega ubacit, na kraju nisam, jer sam vidio i po kladionicama da ga se negdje ono možda oko 10. mista tako nešto nalazi, a isto se slažem da bi baš bio jako zanimljiv. Imao je sad par uloga koje su zamijećene, ali opet nije nekakva mega zvijezda, dok s druge strane O'Connell je isto zaredao tako par sad zanimljivih uloga, tako da nisu skroz isti tip glumca, rekao bi, ali su u nekakvom istom trenutku glumačkom u svoje karijere. Tako da zanimljiv pik. O'Connell mi nije uopće pao na pamet, ali O'Connor je. Da. Prvo sam vidio da su oba dva O'Connor ili O'Connell, da bude ta fora, ali ono, aha, da, nisu. Dobro. Bar znam prezimenjam da su Britanci, ajde. Da. O'Connell mi je jako dobar pik, da baš ono ga vidim. O'Connora ni malo, on s onim krempavim uhima, znači opće mi je zgleda ko James Bond, ovo je više manje sve uloge, ono, nekakav lik bez samopouzdanja, ne zna di je, kaj je, ja ga uopće ne vidim. A baš zato. Pik, Arti, nisam ga nikad gledal, ali mi ovako više liči na Bruce Wayne-a nego na James Bonda, baš ima ono čelju spravu. Ja sam tu par ljudi izvadil, ali evo, disclaimer prije svega da su ono više manje svi neki malo poznati koji su prestari, ali imam i par ovih pravih pikova, ajmo reći, ali evo, recimo vidjeli bi možda da se snimao James Bond prije 10 godina, Tom Hardy, znači on je baš ono frajerčina, isto ko Idris. I da Nolan režira. U tom rangu nekakvom, recimo lik od Hardija u Inceptionu, neke takvu odijelu, onak zalizan, uvijek ima neku poštapalicu, ono, to mi je super. Onda recimo Jamie Dornan, on ima taj neki look, Tom Hiddleston možda prije 10 godina isto, a sad evo jedan pik, poznat, nepoznat, Jonathan Bailey. Sad smo ga gledali zadnje u Wickedu i u Jurassic Parku, u stvari Worldu. On ima taj isto, izgleda ako te neki britanski gentleman, ono mogu ga zamisliti i u odijelu i tim svim akcijskim scenama, šarmantnim scenama, mislim da ima to nekaj u sebi. Onda sam isto, kad smo Idris Elbu spomenuli, sam se sjetilo ovoga iz F1 Damson Idris. On isto ima taj neki stav, znači gledali smo ga samo u tom jednom filmu, ali ima tu neku auru, ajmo reći. Tako da mi da je bil taj neki malo onak možda bezobrazni Bond, ono neki direktni. Samo da te prekinem, oprosti. I Idris i Bailey su isto u nekakvim širim listama, kad sam gledao, se spominjali i razmišljao sam hoću li njih ubaciti, ali nisam želio previše imena stavljati za ovo, tako da mi je drago da si ih ti obojicu spomenio, ali za Bailey isto moram reći, realno, možda mu je utek to što bi bio prvi gay Bond glumac. Bolje gay Bond nego ženski Bond, tako. Jer ne znam usude li se napravi to, jer ono kao James Bond mora biti ženskaroš i tako to, je li ono klasika, tako da ne znam šta bi s njim napravili. Muškarci budu iz bazena izlazili. Filmu, tako da mislim da bude bez beda to ko Neil Patrick Harris. Još bi spomenul, vidio sam par glumaca kaj se isto spominju za Bonda, kaj mi se uopće ne sviđaju, kaj ih ne vidim, Paul Mescal i Tom Holland. Joj, točno, da. Uopće ih ne vidim, znači Tom Holland mi nije za Bonda nikak i mislim da ga ne bi niti uzeli, već on ima iza sebe i franšize i sve. Paul Mescal je sad isto on nekaj popularan, ali isto ima taj neki baby face, a pogotovo Tom Holland, tako da njih uopće ne vidim, ali to mi da se o njima priča samo zbog te neke trenutne popularnosti, ali mislim da ih ne bi niko uzeo baš za Bonda. Pa da, jako mi je drago, da, reci. Pa mislim baš to što kaže da se Hollanda spominje samo zbog nekakve popularnosti i oni, hejteri ga spominju, jer to su oni tipovi koji sad, Amazon je kupio ili sad će to morat biti nešto drugačije, sad će oni ubaciti Toma Hollanda ili još jedno ime koje stavljaju u njega, Denis Villeneuve režira, sad će vam Timothy Chalamet biti Bond. To je isto čisto, mislim, iz preseravanja njih spominju, u biti niko ih ozbiljno ne spominje koliko sam vidio kao nekakve izbore, nego eto, čisto ovi koji se žele praviti pametni i reći, sad više ništa neće valjati, do sad je sve valjalo, isto ko što su govorili za Craiga, spominju, sad će to se sve upropastiti i njih će dvojicu zabrati, a neće. Reci, Matija. Ma ne, ja sam htjel naznači da mi je jako drago da su spomenuli Hiddleston i Hardy, jer su oni isto
prije 10 godina pisalo se o tome. A bili bi fakat dobri pikovi, ali evo, to je slična priča koji i ovim prošlim kaj smo spominjali, da Cavill i ekipa. Ili imamo nesreću da je Daniel Craig glumil najdulje Bonda od svih 15 godina i onda nismo dobili, recimo da je ono bil ko neki drugi nekih 7, 8, 9 godina, pa da smo još jednoga sad dobili između možda tih koji smo pričali, onda bi možda bili Idris Elba ili Hardy ili neko, ali mislim da smo zadovoljni da su imali Craiga tako dugo, jer baš ono kad smo rekli, to su bili jedini filmi koji su povezani, baš jako, ne znam, on je u 5 filmah se ne varam i dobili onaj send-off lijepi na kraju i ti se da ono Dario na početku nadovezao na to kako ne znaš jel bu Amazon išao neku kontinuaciju ili bu nekaj novo, ja sam dobro skužil da planiraju neki soft reboot, kako se to zove, ono kao je u franšizi, ali nekaj novo i koliko znam, ovi Brokoli, Eon, kako se zove ta produkcijska kuća, više nisu uključeni, pa baš zato mi da budu se ono što više probali odmaknuti, tada opet ostanu u tom Bond svemiru. Da, oni su prodali prava službeno, koliko sam shvatio, Brokoli je on, koji su znači od početka, to su njihovi Bondovi, to su sve njihovi filmovi. Znači bila je ova Barbara Brokoli i onda je njezin otac prije nje. Tako da ovo je baš jedna velika promjena i mislim da je Amazon svjestan toga da mora napraviti baš nešto dobro, jer fanovi su već sad neki na iglama, pogotovo baš ogromni obožavatelji Bonda, hoće li se sad odjednom sve promijeniti. To što se spomenuo soft reboot, čak sam vidio nekako spominjanje da će biti onda i novi M i sve to, što znači da nema više Ralpha Fiennesa i slično, ali bi volio da naprave nekakvu ipak kontinuaciju, da odaju počast tom i Danielu Craigu i da naprave, što sam rekao, da bude scena novi Bond koji se prima sad, lik dobiva oznaku 007, ovo je tvoj identitet, i ne moraš nešto previše dalje spominjati, ali kao ti si tu na leđima Daniela Craiga, koji je prije toga bio na leđima, odnosno na ramenima svih ostalih se popeo do toga. Neki vink, neki nod na te stare filme, ali mi da se ne bu niko od glumaca vratili. Baš mi da bu to nekak počelo zasebno, pa budu onda oni gradili neke svoje glumce kroz to, sada se vraćaju Mani Penis, ne znam ko glumi ona, sad mi ne pada ime na pamet, ali mi da ne budu nikog vraćao od tih svih. Ali čekaj, znači sve je novo, nemaju ovi više prava, znači može biti Amerikanac, može biti Logan Lerman, ajde, to je pobjeda, evo ga, to je to. Mi znam veći gej, A morao sam ga spomenuti kad ga uvijek spominjem. U jednom trenutku se čak kroz nekakve portale i novine spominjalo da Amazon želi za Bond Girl gurat onu svoju ženu novu, da želi da se ona pojavi u filmu, kako se ona već zove. Uglavnom, znaš da je neko ogromno vjenčanje u Veneciji napravio sa njom, to mu je druga žena sad. Od Beosa žena, misliš? Bezosa, da. Aha, nisam skužio. Ona može biti negativac neki. Da, opasni. Pa mislim, on je klasični negativac, Bondov koji želi dominaciju nad svijetom napraviti. Njih dvoje, da. Tako da. Ali da, eto. To je onda to, ja mislim. Vi nam u komentarima pišite koga vi vidite. Nije, da. Pa isprike, imamo novu sekciju od sada nadalje, prvi put je pa sam zato zaboravio, od sada nadalje na kraju svake emisije jedan od nas trojice u krug ćemo ići, a počinjemo sa Matijom jer je njegova ideja, ne predložiti, nego ćemo narediti ostalima da pogledaju jedan film. Po vlastitom nahođenju, bilo šta, čisto što god nam padne na pamet iz bilo kojeg razloga, da pogledamo jedan film i onda ćemo taj film na kraju svake iduće epizode, kako budemo birali, ćemo kratko prokomentirati 10-15 minuta, možda 5, ovisi kako nam dođe koji put, a Matija je danas izabrao za nas koji film. Ne znamo ni ja ni Marko. Matija? Pa da, ja sam uvjeren da ste vi oba dva pogledali ovaj film, ja nisam. Ajmo reći da je to bil neki pik, makar sam prvo razmišljao da bi mogao neke baš, kaj sam ja gledal, kaj možda malo nešto kao nepoznato, a na kraju sam zapravo izabrao dost poznat film, koji ja nikad nisam pogledal. Film koji
sjećam se kao klinac, film je iz 2001. Znači ja sam tada imao 7 godina. Baš mi je ostalo sjećanje, ono bilo koji film iz videoteke bi posudio, uvijek bi bil taj trailer u filmu, ili ne bil trailer. Uglavnom nekak bi došao do toga, nekakve najave su postojale i uvijek bi se o tom filmu pričalo. Kako sam rekao, 100 puta. To mi sad baš zanima, buš nam neke hintove da. Mogu vam reći hint, znači iz 2001. i nije američki film. I reću vam da je prvi, evo, tag na MDB-u Feel Good Romance. A, nije. Mislio sam nešto reći, ali nije to onda. Evo, mogu vam dati malo. Amelie? Da. Bravo. Gledao sam, da. Jako dobar film i baš drago da si ga odabrao, da ga nisam već par godina gledao. Baš sam htio reći da nadam da ga niste baš sad negdje gledali, jer velim, ja ga nisam nikad, nadam se da je bar neko vrijeme prošlo kako ste ga vi pogledali. I evo, baš se veselim, budemo malo prokomentirali drugi put. Tako da, mislim da bi trebalo biti dobro. Evo, ja si neću davati nikakva očekivanja prevelika, znam da već vidim po vama da vam je super film. Tako da, a i vidim po recenzijama i svemu, tako da, evo. Gledajte i vi publiko s nama, tako da možete pratiti u sljedećoj epizodi. To je najbitnije. Da komentare nekakve dobijemo, da. Udžbenik iz engleskog, ne znam je li u srednjoj ili u osnovnoj školi, mi je imao sliku Amelie i ona je bila primjer za nešto. Ne znam šta i ne znam zašto. Jer nije engleski film. Ali to mi je ostalo u sjećanju. Da, lijep film. Nadam se da će ti se svidjeti. Sad je to. Vi pogledajte film, kao što su njih dvojica rekli, tako da možete još bolje komentirati i pratiti sa nama. U komentare nam napišite ko bi po vama bio super pik, odnosno super izbor za idućeg Bonda, što mislite ko bi mogao dobiti tu ulogu, jer nije nužno onaj za koga vi mislite da je najbolji da će i dobiti. Šta mislite o našim izborima? Zapratite nas, podijelite ovu epizodu, pošaljite prijateljima, recite vidite kako je ova super epizoda bila ili kako je ovo bilo bez veze, nama sve to odgovara. Imate playlistu ako ste preskočili prethodne epizode, tako da bacite oko i uho, ovisi gdje nas pratite, a onda do idućeg puta, pozdrav!